abahinja aba nibagira ngo enjura ebire n'umuyaga mwingi n'orubare ecwekerize emisiri yabo yagwa yaleta ikiyaga kingi y'amabali ebintu byona byesisikara ebicyoli bihimba byona bifire emisiri yona tutyayinemo ki okutuyinemo eminyeto negira ngo akasente kabo babire bakatira mu kuhinga ngo bondi bakaganyirwamo konka kona kacwekerire tuna kapitende tutandikisa tino busente bubona bakamukatulengeka tuteke mu misiri neturo twafuna nkora ongato bakujekizibo nkakenu sinto tubona wika mukora kene bwa sanga twahika twagarukire nyuma twagaruka hazira ubwenjura yizire munyamwinje irimo rubare atware misiri yitu no muyaga shaba government tuyambe tuliyoro ni yabandi ba banke baratwemereza amagoba barakora kitu kumashokora murebe misireji enyanya bateka musente nyingi muno za parish modo izo tesigire kuyamu akasente kugarura atawunika nanka parish zeitu nende shabu yamba mu government mutijembaza mutiyambe Joseline Kaboho omwomba hinji hata nagira ngo enjara rwaranda ebasa kubatera tutuyineho turahihe byo kuriya baratuhereza nibyo turatwara tutuyine byo kuriya byona hati sazino abana nitubora no turabata ay school fees za abana turazihanga tutuyineho turahihe school fees za abana gasha kwa Gerbert Muhanguzi.